kitabu en babu 11 dambugal 11 ɓangal hino yewta en fi ahkami tayammum fi ñawoje tama gongol joni. inna allaha anduno allah subhanahu wa ta'ala qad shara'a at-tatahhur gomɗi o shar'ini laɓɓintina golli solati fi julde nde min al hadathain immorde e tayreji ɗin ɗiɗi al asghara jande nden wal tosokere nden wal akbara e jande nden laɓɓintinorgol ɗiɗo ɗiɗi bil ma'i ndiyan alladi ɗan anzalahu llahu ɗan allah jippini lana fi meɗen tahuran o waɗi ɗan laaɓuɗan. wa hada ɗum ɗo wajibun ko waɗi ɗum labudda feere wala min ho immorde e laɓɓintina gongol ma al imkan wondude e heɓugol feere mu'um. lakin sikko woni kadu ta'arrada gomɗi hino sakko ha laatin kinenji go'o fa yakunu al ma'u ndiyan ɗan wonta fiha e nder ɗum ɗon ma'aduman tawa ko wasaɗan tawa ɗan ala aw fi hukmil ma'dum ma haysi ɗan wasaka tawi haysi ɗan ala ɗan wona ñawore ɗan ala haysi ɗan woodi kono haqiqatan ɗan ala. masalan hiɗan woodi kono na an jeyɗan a mara coggu majjan ko yeyeteɗan andi hiɗan woodi kono ka ñawore ɗan ala. aw mawjudan ma hara hiɗan woodi lakin skoni yata'addaru hara hino ngantino istimaluhu gollitirgol ɗan li udurin sabu nganto min al adari immorde ngantoji a shar'iyati sar'inaɗi. masalan wano on tigi no barmi ma on tigi no nawni andi ɗon hiɗan woodi kono nganto no woodi fi gollitirgol ɗan. wa huna awa ko ila ɗon noon kadi ja'ala llahu gomɗi allah subhanahu wa ta'ala waɗi ma yanubu anhu konko hino lontoɗan wa huwa ko wonata ɗum attayammumu ko tamagol bitturabi e leydi laaɓundi taysiran kan newi nangol alal halqi e hoore taggore nden wa raf'an lil haraji e ɓantugol itta ɓittere nden fo par ce que allah hino wawno wiide nawnuɗa a nawna ndiyam woodi ala forcément ko ya salligo kono ɗum ɗo kaka ittugol ɓittere nde newi nangol tagore nde. e hino ɗo aya qur'an dalil on yaqulu llahu ta'ala fi muhkami tanzilih allah hino yewta en e fi e nder nde ɗo ñeeñude nde o jippini. allah dal ya ayuha alladina amanu ida qumtum so immanike ila salat faade julle ne faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu maskum bi ru'usikum koye mon ɗen wa arjulakum looton koye mon ɗen koyɗe mon ɗen ilal ka'bayn haka kolbule. wa in kuntum junuban so laatke ɗo wonde janaba fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun ma goɗɗo e moɗon ari minkum e moɗon min al gha'iti iwi ka hurgo aw lamastumun nisa ma on memi sonnaɓen falam tajidu ma an tawi on heɓal ndiyam ma on heeɓi ndiyam kono no woodi nganto ko tata on wata ɗan gollitirde allah daali awa fatayammamu tame sa'idan tayyiban e leydi laaɓundi famsahu maskum bi wujuhikum geece mon ɗen wa aydikum e juuɗe mon ɗen minhu immorde e ndin leydi laaɓundi ɗon ma yuridu llahu liyaj'ala alaykum min harajin so yi allah inni si ndiyan ala yo on taamo ma hiɗa woodi kono ɓawa wata ɗan gollitirde on taamo ko ɓay allah faalaka on nde waɗan tan ɓittede immorde e kaɗo dina walakin skoni yuridu ko faala li tahhirakum ko yo laɓɓin wala yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. wattayammamu ko woni tamamuye fi lugati ka luga ka haala alqasdu ko fandagol. wattayammamu tamamuye fi shar'i ka sariya huwa ɗum masalu wajhi ko mawlugol yeeso ngon wal yadayn e juuɗe ɗe mawlira ɗum bi sa'idi leydi ala waji wonde ndin ka hoore leydi ɗo kadi harana leydi asetendi nder ndi maksusin hertindi ko mawlirgol yeeso ngon ko maskirgol yeeso ngon e juuɗe ɗen leydi wonde ndin ka hoore leydi. wa kama huwa wono woniri noon ɗum sabitun ko tabatu ɗum fil qur'anil karim ka qur'an tedduɗo fawa ɗum sabitun ko tabutu ɗum kadi bi sunnati rasulillahi ka sunnanelaɗo allah sallallah alih w sallam wa ijma'ul umma e ka fottanede mofte ɗen hooreɓe ɓen. wa huwa ɗum ɗo fadilatun ko ɓural li hadihi l ummati wonande ɗeɗo mofte al muhammadiyati muhammadiyankoje bi mana ɗum ɗo ko ɓural ko mofte nelaɗo ɗen ɓurna e hoore hedditiɓɓen. ikhtassaha llah allah wonno hertini ɗum ɗo ikhtassaha llah allah on hertiniri mofte ɗen bihi saabu okkegol ngal ɓural ɗo. walam yaj'aluhu o waɗali tamamuye on o waɗali leydi ndin tahuran laaɓandi hay e goto e moftanuji ɗin li gayriha sowona kanje mofte muhammadu ɗen tawsi'atan alayha ka yanñangol ɗe wa hisanan minhu e moƴƴagol e majje kanje mofte ɗen wa ihsanan e ka moƴƴingol minhu immorde e diina kan ilayha faade e majje kanje mofte ɗen. fa fi sahihayn hino ari ka Bukhari e ka Muslim wa gayrihima e ko hina kamɓe
qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah maki utitu khamsan min muhammad mi okkama piiji 5 lam yutahunna okka kadi ahadun hay e goto kabli ko adila wora annabajo wona nelaɗo en yetti allah ko adi kon ko tawi kon hiɗen jeeya e mofte nelaɗo ɓe maki ɗin piiji 5 gogo nusirtu birru'b min mi wallirama kulol masiratu shaharin ka yarete embere lewru si tawi woni ka seppete e lewru hino hakkude an e heferaɓe ɓen kaɓe woni toon haray kulol angol no hewti ɓe toon haray heɓe hulila wa ju'ilat liya al ardu leydi ndi waɗanama la masjidan juulirde wa tahuran e laaɓundi kala ka waɓutu yani mofte an ɗen kamɓe ɓe darnay ɓe juula si ndiyan kadi ala ɓe tamoto e mayri kayre leydi ndi toujours ɓe juula fa ayyuma rajulen kara gorko min ummati immorde e mofte ande adraktuhu solamo julde nden hewtiti fal yusalli yo juulu ɗon wa fi lafsin no ari e konngol fa indahu hara hino takko makko masjiduhu juulirde makko nden ɗum woni leydi ndi o dari hoore mum ni wa tahuruhu e laaɓal makko ngal ndiyan ko salligorta kon ɗum woni leydi ndi o dari hoore mum ndi fa tayammum tamamu ye on badala taharatil ma ko o lonto salligorgol ndiyan ɗan indal ajazi tumande ndiyan ɗan ronka anhu e gaye majjan tumande ronka fi heɓagol ndiyan ɗan shar'an ka sariya yafalu o gollay bittata hoore ɓe sabu laɓɓintinorgol ndiyan ɗan kullama yafalu kala ko o gollirta kon kadi bittata huri bil ma'i laɓɓintinorgol nden bimana o gollay laɓɓintinorgol bihi mbumbu laydi ndi gollay laɓɓintinorgol mbumbu laydi ndi gollay kullu ma yafalu kala ko gollata kadi bitatahuri laɓɓintinorgol bil ma'i ndiyan ɗan min as-salati wa tawafi wa qira'ati al-qur'an wa ghayri dhalika e ko hinaɗi fa inna allaha andu no allah ja'ala waɗi at-tayammuma tamamu ye on mutahharan laɓɓintinor ɗum kama ja'ala al-ma'a wano wonɗiri noon kadi ndiyam ɗam mutahharan qala alayhi salatu wassalam hino nelaɗo maki wa ju'ilat waɗama turbatuha bumbu leydi ndi yani al arda leydi ndi lana wona nden enen mofte maɓɓe ɗen enen en waɗanama ndi tahuran ko laaɓi ndi waɗanama en laaɓal wa yanubu tayammum hino lonto tamamu ye on anil ma'i ga e ndiyan ɗam bimana tamamu ye on hino lonto e fi ndiyan ɗan siɗan ala fi ahwalin e nder alhaaliji hiya ko wona taɗin awwalan ara nun ɗum ida udimal ma si ndiyan ɗan wasama ɗan ala few tamamu ye on o lontoto li gawli ta'ala falam tajidu ma an son heɓan ndiyan ɗan fatayammamu sawa an no fota ter adamahu wasegol ndiyan ɗan fil hadari awi safari foti on tigi no jooɗi ka galle mum foti himo e hoore voyage wa talabahu tawi tun o ɗaɓɓiɗan wala mejidu o heɓali ɗan waɓutu on heewi haray tamamu ye on lontoto directement wata waɓutu on feƴƴu saniyan ɗimmum ɗum e alhaaliji ɗin ka tamamu ye on lontotoɗon ida kana silatke ma'ahu wondude e makko kanko neɗɗo ma an ndiyan yahtajuhu himo haton jini ɗan taw li charbin fi yarugol e hino himo ɗonɗa e hino salligagol yoni ndiyan ɗan so o yari o heɓata ko salligora so o sallige ko heɓata ko o yarira jon noon himo haton jini yarugol wa tabhin e defugol fala tatahhara minu so salligoriɗan la adarra o lorroto yeɓoto haajata o haaji makko mbimana hara joni o yarata ma o defata bi haythu yakhafu l atas noko ka tawatale himo hulani ɗonka kan ala nafsi hoore makko si feƴƴiɗo o yarali moƴƴa aw atasa gayrihi ma ɗonka goɗɗo go koyna kanko min adamiyin immorde ibnu adama aw bahimatin ma haysko bariru ma gertogal muhtarimina bimana aw bahimatin ma ɗum mummute muhtarimain bimana tedduɗo si tawi woni on tigi ɗum ɗo no ɗonɗa hay so tawi woni na kanko haray o ƴettay ndiyan ɗan o jonna ɗum ɗo yara kanko o tamo ɗon kadi tamamu ye on lontoto salisan alhaali tataɓon ida khafa so huli bistimalil ma'i gollitirgol ndiyan ɗan hiɗan woodi ɗan newi hendagol kono o huli gollitirgol ɗan addararu sabu lorra fi badanihi wonɗo ka ɓandu makko bi maradin sabu nawnare aw ta'akhri bar in ma so memi ɗan kellal makko ngal leetay ngal sellata ngal neeɓay li gawli taala sabu daalol ala in kuntum wa in kuntum so latke marda kon nawnuɓe ila gawli ha ka o daali ɗon awa fatayammamu haray ɗon wawi tamade sa'idan tayiban ɗon kadi ndiyan no woodi kono nawnare no woodi ma barme so salligoriɗan wonay saɓu ɓeydagol nawnare nden ma neɓugol sellugol barme o ɗon kadi tamamuye on o lontoto rabi anna e ɓum ɗum ida ujiza si woni ronkama pes an istimalil ma gollitirgol ndiyan ɗan li maradin sabu nawnare la yastatiu
nde tawata on tigi wawata ma wondude makko al harakatu min minagol ko gonga himo nawni kono fi so salligike ma o lotike longal lorratamo kono o wawata mimminade fe o wata imade ha o hendo ndiyan ɗam walaysa indahu alale takko makko kadi man yuwaddi'uhu ommono salligamo wa khafahu li khuruj al waqti yaltugol waqti kono no waɗata ɗon oɗo kadi tamamu yon aray presanto directement lonto ko yo tamo o juula khamisan jawabun ɗum ida khafa so huli bardan jangol peƴƴutugol na noon sifa jangol de wongol Konakiri wonagol ɗon ko fanda hay si wonay wongol lagine kono ako wonaygol wonu Fuuta ma hot Guinée to ma Foore to kono nagol ngol Konakiri ɗo si on tigi huli jangol feƴƴutugol biste imalil ma e gollitirgol ndiyan ɗam walam yejid heɓali ma yaskhanuhu bihi konko hino wawa mo fuusinande ndiyan ɗam oɗo kadi tayammama ko yo tama wa salla o juula li qawlihi ta'ala wala taqtulu anfusakum oton war hooremo ɓaale hino ɗan no ɓuuɓi ha feƴƴiti sa memi ɗan koyɗe ɗen ma juuɗe ɗen eɓɓay taƴude ta war hoorema fa fi tilka al ahwal a koye nder ɗi alhaaliji joyɗi yewtuɗen ɗo yatayammamu woni ko sellata neɗɗo yi o tama wa yusalla o juula ma o wango ma o janga Qur'an famike ka wa in wujida ma an si tawi woni ndiyan ɗan heɓike yakfihi ɗan wawa yunude ba'da tuhurihi yoga e salligi makko on kono ɗan wawata timminandemo kono no watta istamalahu ko yo gollitirɗan ko yo ƴettu ndihal kal o salligorakal fima yumkinuhu embere ko wawata newanademo ko min ada immorde e tere makko ɗen o badanima ɓandu makko ndun wata yamama o tama anil bagi gay ko heddi kon alladi ɗum ɗassora anhul maw ko ndiyan ɗan raɓɓinɗini e mum ko tawata ɗan wawali hewtude ɗan wawali yonude li qawlihi ta'ala fattaqullahu li alla mastata'tum embere ko wawɗon ko masalan si ndiyan ɗan ɗuuɗa ko yiɗa ɓannude ɗan fuɗɗora no fuɗɗorte noon loota juɗɗen laabi tati wiɓoɗa sorkindoɗa ñittitoɗa sulmoɗa ko noon jokkirta ha ka ndiyan ɗan lanni o si tawi ɗan lanni ko lootugol koyɗen heddi ƴetta juuɗe maɗen mema ka mbumbulaydi maska koyɗen si tawi woni ɗan lillu ka yeeso hoore maskaka juuɗe maskaka mema juuɗe maɗa ɗen piyaɗe ka leydi maskiraɗe hoore nden maskiraɗe juuɗɗen lo maska koyɗen haray ko noon tigi warrata na yo wiɓaɗan yonata o ala fuɗɗade wa in kana silatike bihi e makko jurhun barme yatadarraru tawa o lorroto bi rusulihi saabu lootagol makko ngol aw masihi ma ɗum mawlirgol barme on bil ma e ndiyan ɗam tayamamu la haray toujours ko yo taamu ɗum ɗon wo hosilal baaqi o loota ɓanndu hedditino ɗum li qawlihi ta'ala toujours saabu ko Allah daali kon wala taqtulu anfusakum koni taw waru hoore mo wa in kana silatike jurhu barme makko on wala yatadarraru o lorrota ko ɓittota ko bil masi saabu maskugol mo masaha ko yo masku addamadi bimana tere alladi ɗen addamadi kaɓɓol kool alladi on fawqahu ko woni e hoore barme on o maskira ɗum bil ma e ndiyam wa kafahu yonimo almashu maskugol ngol anit tayammumi ga e tamagol so salligi tere selluɗe ɗen o ɓuɓɓini junngo makko ngon o mawli hoore kaɓɓol ngol haray ɗum ɗo yonimo jarayi o waɗu juɗɗen ka leydi hande kadi o taamo wa yajusu ino tago attayammumu tamagol ngol kadi bima ala wajhi l ardi kala ko woni ka hoore leydi ɗo nawigol ko mbumbu leydi ndi tun fiiɓa Allah daali ko sayidan tayiban ko leydi laaɓundi kala piiji fuɗuɗi ɗin e hoore ndi leydi hara noon wona leɗɗe ɗen de ma huɗo kon ma baaɓe ɗen haray no selli kan tigi taamo e mum min turabin immorde e mbumbu leydi wa sabhatin e lanɗan madama lanɗan ɗan kaka nder leydi woni yaltude waramulin e jaarendi wa gayri e ko hina ɗum wano koccuje ɗen wano jengal dere wano biriki leydi tawa juɗaka wano kaaƴe ɗen e ko nande tatay ɗum wano waande wano cayuhum ɗum ɗo fof muɗum haray no selli kan tigi taamo e muɗum wano poussiére no selli kan tigi taamo e muɗum hada ɗum ɗo huwa sahih ko ɗum ɗon ko selli kon fi qawli fi qawlayil ulama e nder konguɗi jomiraɓe ganda ɓe li qawli ta'ala sabu dalol Allah fatayammamu tamen sa'idan tayyiban wa kana lati sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wa sahaba e sahabaɓe maɓɓen ida adraktuhum as-sala si julde nden hewtitike ɓe tayammamu ɓe tamato tun bel ardi e leydi Allah ti ndin yasiluna alayha ndi ɓe wawata hewtude ndin e muɗum koye hoore ndin ɓe tamato turaban foti ko mbumbu laydi aw gayri ma koye na ɗum wano kaaƴe ko nantitata ɗum
walam yakunu ɓe laataki yahmiluna hiɓe rondotono ma an wondude maɓɓe turaba mbumbulayji ɓe yooɓo ma rondo kaaƴe yooɓo sifa ko yi'o ton woɓɓe hino yooɓo kaaƴe ma kaaƴe no waɗa e nder juulirde nder ka salligi on tigi on boni ɗon maka o fokkiti juulde ɗon koyemo laƴƴude guite siko hayri o yii siko leydi o yii siko kocci o yii siko jaare o yii o piya juuɗe makko ɗen ɗon o tamo o yaada e mum ka juulirde o yaada e mum kala ka o faala kalleer waɓutu on yonimo juulugol wo o juulida e muɗum wa sifatu tayammum e hino noon sifa tamamuye on pratique mum on konno an yadriba turaba ko nde o piirta leydi ndin ko nde o memirta leydi ndin mbiyada he juuɗe makko ɗen mo farrajatayil asabi'a ta ko o lancutoɗo kolli makko ɗin o mooɓaɗi summa yamsaha refti o maskira wajhahu yeeso makko ngon bi batini asabihi reedu kolli makko ɗin wa yamsahu o maskira kaffahi newe makko ɗen birahatayhi newe makko ɗen ɗiɗi wa yu'ammimul wajha o huɓintina yeeso ngon wal kaffayni e newe ɗen ɗiɗi bil mashi ko ɗum woni saabu maskugol ngol bi mana newe ɗen ɗiɗi o soɗidirayɗe ha moƴƴa foof huuɓa yeeso ngon kadi na wasko yo fittu tun ko etoto wawasi ko ndiyam o jogui wasi ley mbumbulaydi ndin ko ɓuɓɓingol mo o fof makko wa in mata si o maskiri bi darbatayni saabu piyanɗe ɗiɗi ka leydi e hidahuma ndeya piyande o yamsahu biha o maskiri ɗum wajahu yeeso ngon wattaneta ndeya piyande ɗimmere yamsahu biha o maskiri ɗum badanahu ɓandu makko ndun bi mana juɗɗen jaza hino tagi hen lakinna sifatul ula koni tun sifa arano hiyal waridatu kon ɗo woni ko joli kon ɗo woni ko jikki kon ɗo woni ko ɓuuri sellude ani nabi ko ƴette annaba jallah sallallah alayhi w sallam kon ɗum woni on sifa ko piigol juuɗe ɗen ka leydi piyande wotere ɓanta ɗe maskira ɗen ɗo yeeso ngon e newe ɗen piyande wotere lanni hara piitali ɗimmo ko ɗum ɗo ɓuuri sellude wa yubtilu tayammum joni no hihi hino bonnatamamu ye on an hadasil asgar fi nde ɗo tayre tosokre bi matulu bi mubtilatil wudu'i bonnayɗi salligi ɗin kala ko bonnata salligi kon si heeɓi tamiɗo haray ɗum ɗon bonnay tamamu ye makko wa an hadasi akbarin e fi nde ɗo tayre jande bi mana gayi tayre tosokre nden e jande nden ɗo fo bonnay tamamu ye o bi mujibatil ghusl sabu ko waɗɗinta kon lootagol longal min janabatin immorde janaba wa haydin e fiilay wa nifasin e yigol ƴiƴam ɓesugo ɗiɗo fof si heeɓi taamiɗo haray tamamu ye makko boni wono woniri si ɗi heeɓi salligiɗo haray salligi makko boni li anna al badala lahu sabu noon ko tamamu ye on lonti kon hukumul mubaddil ko jokkaymo kadi ñawore hunde ko o lonti kon bi mana jokkay tamamu ye on ñawore ko tamamu ye on lonti kala ñawore jokkude ko tamamu ye on lonti kon nde ñawore ɗon kadi jokkay tamamu ye on wa yubtilu tayammum hino bonna tamamu ye on aydan kadi ɗum ɗo bonnata salligi ko tamamu ye on tum bonnata ɓe yo jodil ma wodegol ndiyam tawa jommum ko tamorno ko saabu angal ndiyam tum o yiya ndiyam ɗa ila ka o yiɗan ɗon tamamu ye boni in kanat tayammum so tawi o laatike ko o tamori li adamihi ko wasegol majjam wa bi zawalil uduri e saabu iwgol nganto ngon alladi on tamorɗo min ajili saabu wasegol majjam min ajilihi saabu nganto tawi kadi goɗɗo ko tamori ko saabu jangol ma ko saabu nawnare ma ko saabu barme ila ka ɗum ɗon selli ɗon haray kadi tamamu ye makko boni shar'a hino shar'inana attayammum tamamu ye on min maradin immorde nawnare wona hawi ko nanditata e muɗum wa min adamil ma e saabu wasigol ndiyam ɗan watturabi e mbumbulaydi aw wasali ila haalin ma ɗum hewtugol aw wasali ma ɗum hewtugol ila haalin faade alhaal la stati'u mo tawata o wawata o taɗanaka ma'ahu wondude e makko limassil basharati memugol ɓandu makko ndum meminirgol ɓandu makko ndum bima e ndiyam wala turabin wona mbumbulaydi fa inna wara on ɗo yusalli o juulay ala hasbi haali e hoore alhaali makko en faami ka mi mana wami yiltitoɗen ka hoore ɗeɗon wa min adamil ma'i immorde wasegol ndiyam ɗan si ndiyam ala few watturabi e mbumbulaydi ndin o ɗo heɓal ndiyam ka o salligo o heɓali mbumbulaydi ka o taamo ɗum no wawa wonde goɗɗo no wawa wonde e pays développé kaaƴum ala koccu ala jaare ala natrema leydi hunde ala foppo ko kaaro e goudron masalan hay poussiére ala o heɓali ndiyam oɗo ɗum ɗo fo muɗum heɓaki aw wasala ila haalin ma hay tawi woni ɗum ɗo no woodi kono o hewti faade alhaali mo andanɗa hoorema la statiw
o taɗanaka ma hundude e makko li massil basharati meminirgol ɓandu makko no bima e ndiyam wala turabino nambumbulayde o heɓa kadi nawnare ha tawata o wata ƴettude leydi ndin o mawla e makko o wata ƴettude ndiyam ɗan o loota e makko fa inna haray oɗo en innata ɗo ɓa wata tamade o wata salligade na yo juulu ko ɗum andirton nde julde ko hunde mawde fa inna haray oɗo salli ko yo juulu ala hasbi haali e dow alhaali makko on himo yaafa bila wudu'in wala tayammum ko alda e tamama e ko alda e salligi ñande kadi ganto ngon iwi o yoɓata julde makko nde li anna allaha sabu noon no allah la yukallifu o fawa nafsan wonki illa wusaha so wona ko ki wawi kon et puis wala yu'idu hada salata en o fillitota ko nde julde tuma ganto ngon iwi ma tuma ndiyam ɗan iwi e moodi allah subahana wa taala ko yurmeteɗo on ka musidɓe julɓe dina islam ko dina newende li annahu sabu noon kanko ata bima ama umira bi o waɗi ko yamira kon ata ko wawi li qawlihi taala sabu daalol allah ngol fattaqullaha mastatatu o wuli allah e mbere ko wawi kon wa qawlihi sa sallam makune laaɗo ida amartukum bi amrin sim yamiri on fiyake fatu minhu arde e fiyake mastataatum e mbere nomi wawirɗon no hadihi jumlatun musidɓe julɓe